Saya akan memperjuangkan hak-hak rakyat Buang. Masak, Ding. Maksudnya ini masak jengkel. Ini Anilo ini masak ngelara sedemen aja cai. Tahu deh, dia nak ngelara sedemen nih. Anilo ini ngelara sedemen aja cai. Nah, kalau nih oke konen tawang. Oke dong demen oke itu. Cai demen jadi lo nih. Demen. Ding, di sekuduan cai nerima pesanan lu, ngorang kangen, ngorang sayang gitu, Ding. Kebanyakan laki-laki tuh mati di perempuan nih, Ding. Anak dalam untuk nak ngajak uji lah karena mati dong. Saya dia kadang saya mati ya nih. Maksud kini Ding. Laki-laki tuh mati di perempuan nih, pepatahin orang be. Laki-laki semakin nakal, semakin miskin. Perempuan semakin nakal, semakin kaya. Itu maksud ini, Ding. Ingin saya orang tuh. Aning orang tuh sudah terbukti, Ding. Oke, duduk-duduk di jalan nih. Berarti jadi tukang rongsokan sih yo. Tukang duduk di jalan nih ada lu gitu jadi be. Duduk. Sing itu masuk Ding. Masuk ini pas oke jalan tuh dingah tukang ojek, tetangga. Itu ngurte-ngurte gitu, makanya oke masuknya mengeresap bahasa-bahasa nih di jalan-jalan gitu. Nyen ngorahan dot, wanita semakin nakal semakin kaya, lelaki semakin nakal semakin miskin. Paling tuh akal-akalan cai nih gen tuh dot. Asal benak muani kumpul pasti penghitungan nakal terkenang buang. Dot, awak subet tua betikin cai hitungan nak luwe. Ngorte ane buang-buang, amun sing nak cenek nyana ningeh. Terus hitungan buang deh. Terus hitungan buang nih bapak setuju. Dah, Dek. Oke, pemain pendukung setia nih. Wih, setuju. Saya akan memperjuangkan hak-hak rakyat Buang. Oh, Dek, pemain pendukung, Dek. Nih bengsi, subet sing megigi masih milu-milu hitungan buang. Su, maluan. Nak berpesan untuk ayah ke ingatan. Apa-apa ayah ingatan apa? Seru ayah berpesan melang nama, melang apa. Dia sampai bilang dadi. Apa tuh kak? Pesan pengling sirih. Coba nih busan nggak buang ini. Menang! Ayo! Menang. Duman apa? Kini, Ding, busan wayai berdebat aja ikade, wayai mendukung Irake, otomatis nilai kemenangan tuh digelai, Ding. Otomatis menang. Teman. Sing.